Unoi alam ke BJP bat Menteri Sorkar uba Sanbor Shulai ulakan tu ikinong syong ke jala bakin pai khamat no sya ke BJP haki election MLA banwan bat ban penkup ru ya kabor bakan sensyar khnang baka jala kanyo i ki jengkala haka sensyar khadar bat haka roy kapar habaro kiliang. Habayakran bat kelat pathai kubor uni unong yalam ke BJP na South Shillong constituency ulapan pau ya kejing binyau halor kejing tua jong kejing tai hakaleng kejaka balatai deka Sorkar balayalam deka National People's Party bat ong bajin lada ke BJP kedai ke bayalam me ke bor sensyar kum kini kejing ja ken amja setia bat kanum ai lat ru ya kibriu ki badon kti bakin yo light lui. Ulakan tu ki paidbah bakin perkhat janai haki election MLA banwan haba ong bakam dan jingmut ru ki paidbah ban jied ki seng ki badai ki tim A, tim B ne tim C na marhabakun kini ki seng ken habwan hi syaka BJP ban pan ni ki jingkersan. Na markata ong bakan bhashibo ni ki paidbah ban kersan bet ya ki BJP bakan thaw ya ka Sorkar ka bapura. Karchuma shana shuhab ya si kan simen kadu bilat Megali aimat kami ada imat. Kan cuma senang suhab be. Tengah ngabu bang layo sanction ni gini henceforth ni ben change no ya ka do bilat. Ban change do bilat ide ban ai bet no daga full BJP government. Tengah kamu kadum hab chuki ke bro kat ki bakwa. Ki jingdon kam kumbalong ki state ko north east baro ki ba sensyar ka BJP ki university kelayo ki medical college ke lajong ke layo, ki engineering college ke layo, ki development ke layo, ki surok lanti singkin ki baru had nakadao notice bro sar du BJP. Temanakane dangar tayo munsa ka Lushai Hill Council, Mizoram Hills Council. Nakarapsan ngut ki seat ka ai job daga BJP kat ya council kat san seat. Mentala tahu isi 90% Christian. Tum nagalan ru Ulayor development bar ko 90% Christian. Nomor usalang. Upet beja kadut barangangap kai sei kadon apa deli. Sasan pos nam pipat la ban peliem ya bi kanang continue san pos nam. Te ke kilong far sei kilong ba start pi. Te nakata Mizoram ro i bagron ke perspektif wise nan ke BJP ban sok ban wa kat kadut ngapa wa dai dak po Mizoram. Maki i ki not east nadu Agartala. Naru Assam, naru Nagaland, naru ke development ke bayu. Te hangi hang ne apa? Ngiren tang arungut. Terkadang kata somehow ya dengan ba hek isu ya suya rap ni kayaknya abang elit Delhi na. Tai jadi BJP tegi ngap kan. Te banlat ni gini ki baru kan pinil le yu ban le cakap tim A, tim B, tim C ke wan ni sangi. I bit no daga full fledged BJP government. Tegumut baru kicing kuat jom kiki samla samai kiki kam kajam kiki negi jing yaki kino hikai kini tebom yo tulop yo baru pinyo lo. Sim ya kunuk saji we not this. Jadi itu jonji yaki. Nomor sup lo brokai kam Sorkaru yo, nalaru yo, surok no hikai lo tip top. Nomor ba kadul ka financial support. Nacabar be. Te sungai kan susim nuksa ya bi. Hawara dar kendai ke parti ke tiket yang asyik benai benyala MP. Te ngaya kuni ke MP bat Amit Shah ji yang hadin arsi phone ong Chulai ji jied ke au job min create record min de bundingkong do Lok Sabha MP jong BJP do bo megalia ya me ka donor bat ka sports because wong kiu tum juan sports bi tum ko dengi jied ke au te le aku no ngabastunat apo Shillong City apo urban constituency ngajok mengayu pala ndai nanong ki parsu tu te ubo pli ba palan le no san senam ukta so da po gendong parliament mendem pusi ule yu melali tena di job mangam la warat layo minister la warat kan du ngam kini jing e jong baro la sobot le no tengah appeal bakili ban change no ine ka simen I'm trying my level best that's why as soon as once it is Halor kicing kentu jong Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent Pala kabalong persya ya ke BJP pada ke Sorkar Meghalaya Democratic Alliance une unong elam ke BJP ula kentu ya une unong elam ke Congress ba un perkhat shwaya la de pada ke seng ke ba upin ya shwaban kentho ya ki wei ula ong ba ke jing pat jing pra jong ke Congress baro ke dei na ka daw ke jong uhi
Ubalawan shimti da kabore ka shuki president klem ka jing selok iki MLA ni MTC ni wat iki nongkit kam ka seng. Uong ru badai ka ni kadaw bahadu khatan ngut ki MLA ki laphet shak All India Trinamool Congress bat kisan ngut ki basa klele persya iki rajung ka seng ka bapoy shidu ka jing temu banam ya kun shu na ka ni ka seng haki election MLA ka banwan. Hakabede ba kajing kan thaw MLA ka BJP uba AL Hek bat president ka BJP uba Ernest Mauri ya ka Sorkar MDA nakaliang uba Sanbor ulong hakapor ba uba Hek ulong ku menteri Sorkar uni unong yalam ujusap jarbet henrei haba ula du no ya ka syuki menteri ula sedang kan thaw ya ka Sorkar ba ulong ki paidbah ki deban sotu uba Sanbor ula kerpat uba Hek bet uba Mauri banang ni syakmat kim dai shu ban ai ki nu ki jing kan thaw Klem daya selok lang bat ubalong MLA ke BJP kanang bak ke bami kan long bet tang kawe karai bat kawe kasur. Nalor kani uba Sanbor ulong ba ulong uba Khroh ban her syukino ne ban weng jingkersya na ke Sorkar MDA tang lada kawan ke jing betha na ke nuyalam ke BJP na Delhi na madai kini ke nuyalam ke bala betha EU bat yu ba hek ban soy ke jing tho ban a jingkersya na ke Sorkar MDA. Mental ada di bawah pull down the government ru. If the question arise, kum ke begini apa kot kubur, hang ne kami kot kubur, nama baki ay how far ngam tip ne ga su sini, nrai naka ngam tip iya ru, yakini statement. Te kala sulong no kadi ka kenja personal jonor no at his personal level why. Te nrai ngihi la dengan dia pull down dia benio ka directive no. Na Port Delhi. Dia na Port Delhi ki ba pasan yang bangin ayah ka support jaga MDA government led by the NPP. If you have to pull down also, we have to get the same directive from the center. Nobody can say anything like this in the newspaper. Nobody can just give a statement like this without. I'm not aware about this anything. Lot of people but I make a statement but pull down. You should get my consent also, my signature also. I want that without my knowledge, you cannot give all these things. Whatever they give their name. Don't take the name of the BJP because I'm also a BJP MLA. Kada baki ada level ada kabang ngasong henceforth. Ngalakran henceforth iba hek ne iba Mauri ne kui de kabah apa PI kini nung press statement the consult yang aru. Otherwise don't put the name of BJP. Put your own name. Abang ngam tip why they put that state BJP. It is including me. But I'm not aware about all this thing. It came out of the paper. Takadaw henceforth ngalong. Nang nech kamat. If you have to give any press statement against the BJP or against the MDA government without my knowledge, I will not entertain. I will not allow.